Pamirsa nyangre Pujawali Ringkahyangan Jagat Luhur Natarsari Apuan, Baturiti Tabanan. Ide betara sakti nawasanga miwah sawetara tapakan Ratu Gede, kairing melasti nuju segara Batu Bolong, Canggu Badung, tanggal 10 April sani sampun lintang. Pembelastian memargi antar sani keiring penyiuan umat. Muali saking melasti ide betara saking nawasanga merarian ring jokan ide betara sane manggenah ring pura pusah desa adat tua marga. Raris kapendak nuju kayangan jagat luhur Natarsari ring galah sande. Rauh ring tanggun desa adat Apuan iring-iringan susunan tapakan ide betara kesangre makudang-kudang sesolahan sekadi rejang miwah baris gede. Asapuni ketalar puncak Pujawali kauningin memarki nemonin rahina tumpak lurut tanggal 13 April. Pujawali Ageng sani kemargiang nyabran warsa inucap ngerauhin sawetara 16 tapakan barong pinake sungsungan umat ring lalima kabupaten inggih punika Tabanan, Badung, Gianyar, Jembrana, miwah Bangli. Pemangku gede kayangan jagat luhur Natarsari ketut Masdrum kesaringin manggala perwarta kekarya Pujawali Imade Admaje, sekretaris panitia Imade Cendoarse, bendesa desa adat Apuan ketut Murtana SSN, Turmaning penyarikan pura Imadi Subadi Mausang Puncak Pujawali ring rahina canis cara tanggal 13 April kadulurin antuk pecaruan raris ide sesunan betara sakti nawasanga kairing masucian ring beci. Nepet ring tengahing wengi ide betara sakti nawasanga miwah samian tapakan Ratu Gede tedun kabeh katuran upakara penyejak buana. Edan upacara kejangkepin antuk ngendag kalangan wali sesolahan. Pujawali nyejar selami tikang rahina raris ide betara kasina mupuk kembang nemunin anggara tanggal 16 April utawi Bude tanggal 17 April ring galah semeng sawetara galah 3 semeng. Subrata Nguningayang.